I duh i u vašu budućnost i upravo ovdje imat ćete priliku započeti gdje su i oni nekada prije nekoliko godina započeli. Tako da imam još samo jedno kratko pitanje za svu našu dječicu prije nego što se tenisači smjeste na svoje pozicije i zaigraju, a to je, želim čuti glasan odgovor, jesmo spremni? Ajde još jednom, još glasnije za sve igrače koji vas tamo čekaju, jesmo spremni? Dragi naši tenisači, teniske zvijezde, legende, juniori, sve nade, hvala vam što ste vi također uveličali ovaj događaj i prvenstveno odlučili usrećiti ovu dječicu, jer sam sigurna da sinoć nitko nije spavao od uzbuđenja, a ovaj događaj je upravo želja da vama približimo tenis kao pravi put odrastanja i vjere da je zaista sve moguće. Ovo je samo početak jedne od akcija koje ćemo pokušati i potruditi se organizirati u budućnosti kako bi vama bili partner na vašem putu gdje se razvijate kao naše buduće teniske nade. Tako da evo, ne bih više dužila, sigurna sam da su sa svih strana mreže svi napeti, uzbuđeni i jedva čekaju, pa bih željela pozvati naše tenisače koji redom idu na terene, a vas dječice molim za veliki aplauz. I tako na prvom terenu očekujemo našu Donu Vekić, Gorana Ivaniševića, Marina Čilića, Ivu Majoli, Gorana Prpića, Antoniju Ružić, Duju Ajdukovića, Bornu Goju i Janu Pet. Bez brige, ponovit ćemo, nisu nas malo čuli. Može još jednom, iza Done ide Goran Ivanišević, Marin Čilić, Iva Majoli, Goran Prpić. Može, pričekat ćemo. Duje nam na poziciji, spreman. Može, Duje, slobodno produži, ideš ovdje. Antonija Ružić, Borna Gojo i Jana Fet. Može, Iva nam se pridruži čim ju novinari dozvole. Može ovdje. Može još jednom jedan pljesak, dobrodošla nam Iva. Dok se naši igrači smjeste na prvi teren sa našim najmlađima, na idućem terenu očekuju nas Ana Konjuh. Može, ajde malo podržite aplauzom svoje tenisače. Ivan Dodig, Borna Čorić, Jelena Kostanić-Tošić, može, ide, Lea Bošković i Iva Primorac. Može, dakle, idete za našim tenisačima na drugi teren i na našem prvom terenu očekuju nas prvi Mate Pavić, Saša Hirson, Franko Škugor, Tena Lukas, Tereza Mrdeža i Nikola Mektić. Pričekat ćemo još nekoliko trenutaka da se svi smjeste na svoje pozicije. Neki su već malo i zaigrali, krenulo je zagrijavanje, ali evo, ako su sada svi sa obje strane mreže spremni na moj znak, potvrđuju mi djeca ovako glavom, jesmo. Na moj znak svi mogu krenuti. 3, 2, 1, kreni!
Dragi moji tenisači, malo ću vas morati zagnjaviti jer su naši najmlađi imali jako puno pitanja za vas, pa onda dok ste slobodni da malo sa mnom prokomentirate i odgovorite kako bi oni dobili što više informacija da budu što sličniji vama. Evo možda prvo pitanje za našu Ivu Majol, tu sam. Zanima našu malu Deu Siber, kako je to kada igrate meč, a znate da svi očekuju vašu pobjedu? Pa nije lako, uvijek ima pritiska, zato ne smijete ići na teren razmišljajući da morate pobijediti, nego da igrate ono što trenirate i da date sve od sebe. Ako je to dovoljno dobro, onda ćete pobijediti, a ako je protivnik taj dan bolji od vas, onda morate čekati vašu priliku sljedeći put. Eto, hvala Iva puno, dakle važno je da idete na teren igrati srcem. Za Donu smo naravno imali puno pitanja, pošto nju puno djece ovdje i poznaje i počela je upravo na ovim terenima. Pa evo, ako im možeš dati savjet kako mogu postati bolji tenisači, zanima našu curicu Lorelaj Kralj. Pa, zapravo što više treninga, to ćete biti bolji na terenu, na mečevima, tako da samo budete uporni, disciplinirani i što više rada, to je bolje. Hvala ti Dona, dakle red, rad, disciplina, trud i sigurno vam je zagarantiran uspjeh. Evo jedno zanimljivo pitanje za našeg Marina, taman dok se priprema. Opasan je teren ovdje su ti već prava konkurencija, ali tako? Evo, zanima njih koliko ti dana u godini budeš kod kuće? To ne znam, možda 30 dana kod kuće. Eto, ako vam pače da ste samo 30 dana doma, znate gdje idete dalje. Jaču! Moja! Ide! I see your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy. You're right, take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why. You're right, Evo, zamolila bih samo na sekundu naše zvijezde Goran, Dona, Borna i Iva da stanete, samo da uspijemo pokupiti loptice, da se nitko ne ozljedi pa nastavljamo brzo.
vas do sada zagnjaviti s pitanjem. Evo imam jedno super pitanje za Bornu. Pita drugi dječak koji se zove Borna, ako se zove Borna, hoće igrat super kao ti i Borna Gojo. Kako? Hoće igrat super kao ja i? Borna Gojo. Pa kao Borna Gojo sigurno hoće, a nadam se bolje od mene onda. Eto, ako si Borna, već si na pola puta, tako da to je definitivno odgovor. Hvala ti. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, that hot blood in my body. It drops. I can't take my eyes off it. Been so phenomenally. All like the way we rock it, so don't stop. Under the lights, when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. Evo na ovom terenu imamo malo Nikolu koji čeka svoj red, pa može jedno pitanje i za tebe. Dobar dan, evo pita drugi Borna, jel voliš više igre u parovima ili pojedinačno? Pa volim više igre u parovima, to se može vidjeti. To se sigurno vidi po rezultatima, ali evo tu si sad skoro zaigrao u parovima, malo se izmjećujete, tako da sigurno su zadovoljni odgovorom. Hvala ti. Phenomenally, more like the way
ja se osjećam dobro i uzbuđeno jer su ovdje Zajedno se veselite, je li tako? da. Pa da.